150, mogoče 200 sadik smo že naredili. Dober dan si skupaj, nas je toplo, sončno, pomaj bom še ven. Zdaj bom pa probal nekaj, kar sem kupil. Tako da, pojmo tja. Danes bomo probali tole. Piše, da daš noter sam 300 ml vroče vode, počakaš 5 do 8 minut in to je to. Tako da, dajmo tole probati. Kakšnega okusa je, ker je ne bilo 15% soje. Piše protein de soja in na 100 gramov je 19 gramov beljakovin. 52 gramov ogljikovih hidratov, 19 gramov beljakovin, tako da dajmo probati. Piše stresi noter, do 6. nivoja tam. Se pa čakamo 6 minut, zapremo. Zapremo in počakamo 6 minut. Enih 10 minut je že minil, tako da dajmo tole odprt. To pa lepo izgleda. To pa kar dobro. Kuskus, pa nek zelenjave noter, pa mesi so tudi rezini noter. Korenček sem videl, neka semena. Dobro, odlično, res dobro. 24 gramov beljakovin, 65 gramov ogljikovih hidratov, pa še fino je. Sam kaj ne je bilo. Ne vem, koliko je bilo to, 5 evrov, meni se zdi. Ok. Zdaj se dajmo vlešt, pa iti na kolo. Bomo bili kar uživo stestirati, iti v Ilirsko Bistrico, tako da bo je nekaj 3 urce, požgati naš stream. In gasa. Start recording. Okay, IRL works, this works. Chat connected, let's go. There you go. Aggiecore says time to tour the countryside. Looking forward to it. Oh, hey. Hello. Everywhere. Aggiecore says, well, that worked well, so you don't have to read chat. Oh, yeah. I usually have this for the last, I don't know, 4 streams. Ja. Ja, lahko gremo v nedeljo. Let's go! .46 kilometers per hour. Let's go. Another truck behind me. I can feel it. It's like, go faster, go faster. I want to overtake you.
direct link to my cycling guide. And kam se gre? A? Lepo. Pa drugače, koliko kilometrov že imaš? 3? Pa, ko redo? Tekmujem tudi. Aha. No. Jaz jih imam 6. Speaker says it's 7. Dokler se niso še dirke začele. Imamo ta vikend 2. Ja. Amaterska sezona si da začne maja. Pa nas izčakamo, še tudi se dirkati. Ja. Vse sem vsak let. Tako, če si gledal kakšen video na YouTubeu za nas izčake, je bil po mojem moj. Pa vi tudi kolesače na Twitchi? Ja. To sem, včeraj sem gledal video posnet. Ja. Zdaj sem na Twitche. Imam kamerco pa. No pa nas viden, gledam tle. Srečno. V redu, ajde. Ciao. All these hills. And there's one that got white at the top. That's snow, if you think. That's snow there. And it's called Snežnik. Oh. We had to stop. Oh yeah, look. New road. I'll go here. I got these sunglasses. It's so freaking dark. Trajamo dlje, kot sem mislil. Res sem mislil, da je ta krog 75 km, mogoče 80 km, ne pa 108 km. Sem se malo uštevil tam. Testiral sem, kar se tiče 4G signala za tam. Je pa res, da imam sam A1 in pa Telemach omrežje, trenutno v mojem setupu, tako da ja manjka še Telekom, ampak to je to, kar imamo. Jutro bomo posadili po moje 300 dreves, tako da se vidimo tam. Sadimo bukve. Deset smo jih že posadili, torej vsi ti kovčki. Evo smo jih že 50 posadili. Vsi kovčki imajo eno sadiko. Vsi tele kovčki. Enih, ne vem, 150, mogoče 200 sadik smo že naredili. Vsi ti kovčki, vse to so sadike. Tam, kar hitro gesta mašinca, za lukne vrtati, tako da. Torej to je paket 50 zvezan skup in ja. Bomo videli, koliko jih je še. Ful dosti gleda zdaj, vidiš koliko kovčka je. 130 jih imamo že. 20 je še ostalo v tistem paketu, 150 pa še v avtu. Smo pa to delino pokrili. Imamo še to delino. Pa polk nam ne čez. Tako da je še dolga. Rabili smo 2 urci v pol za to, tako da bo še hitrejši. Zdaj, ko smo najdeli ritem, pa še vroče postaja. Nazaj na delo.
Nekih je 150. 150 jih je. To bodo danes. Posadili smo že 200 dreves. Vse je pripravljen. Idemo naslednji shop, naslednjih 50 in gasa. Zadnji shop, 50. Tako da ja, gremo. Še tega. Smo že porabili uro pol, pa smo jih posadili 100. Še zadnjih 50 in to je to. 400 smo jih posadili, vse to. Indijska dolina, ta dolina. To je bilo to. Upam, da ste uživali. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič. Oj. Ja.